Reka tubasuhuze mwebwe mwese mukurikiye Iseka News, nge tugiye kubana mu mwanya w'amakuru. Nitwa Ikundabayo Pauline. Amakuru yacu reka tuyatangirire kuri Bamporiki na Sigiritada Gasana mu bahawe imbabazi na Perezida Kagame. Iteka rya Perezida nomero 075 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 18 z'ukwa 2024 ritanga imbabazi ryatanze imbabazi ku bagororwa 32 barimo wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko Bamporiki Edouard n'uwahoze ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba Sigiritada Gasana Emmanuel. Iri teka ryasohotse mu igazeti ya leta idasanzwe yo kuwa 18 z'ukwa 2024 riteganya abahawe imbabazi ko bagomba kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze rw'ahaba aho ubushinjacyaha bukorera no kumenyekanisha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti, kwita mu mushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'ahatuye aho umushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Biteganywa kandi ko izi mbabazi zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'uko yakatirwa kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka cyangwa se atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka. Kwamburwa imbabazi bikaba bigira inkurikizi z'uko uwambuye imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yahabwaga imbabazi. Bamporiki Edouard yaramaze umwaka urenga mu igororero kuko yafunzwe tariki ya 23 Mutarama 2023 kugira ngo hubahirizwe imyanzuro y'urukiko rukuru yategekaga ko afungwa imyaka 5 kubwo guhamwa n'ibyaha birimo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Bamporiki kandi yanaciwe hazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe Sigiritada Gasana we yaburaga iminsi mike ngo yuzuze umwaka afunze kuko yatawe muri yombi tariki ya 26 Ukwakira 2023 aho yari akurikiranyweho kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Uyu mugabo yagizwe umwere ku cyaha cyo kwakira indonke ariko ahamwa n'icyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, ari nabyo byatumye tariki ya 11 Mata 2024 urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rumukatira gufunga imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36. Mu bahawe imbabazi umwe yarafungiwe mu igororero rya Gicumbi, 4 mu igororero rya Musanze, 4 Ngoma, 11 Nyagatare, 1 mu igororero rya Nyamagabe, 6 mu igororero rya Nyarugenge, 3 mu igororero rya Nyanza, mu Gihundu umwe yarafungiwe mu igororero rya Rwamagana. Uretse abahawe imbabazi mu gihano bari basigaje, hari uwagabanyirijwe ibihano ariwe Peace Tuyishime Moise wari warahanishije igifungo cy'imyaka 25 ariko kikaba cyagabanijwe kugera ku myaka 10. Hari kandi n'abafunguwe by'agateganyo nk'uko biteganywa n'iteka rya Minisitiri w'Ubutabera, akaba n'intumwa nkuru ya leta nomero 005 akarongo kaberamye MOG akarongo kaberamye AG akarongo kaberamye 24 ryo kuwa 18 z'ukwa 2024. Mwari kumwe nanjye Ikundabayo Pauline, mugira ibihe byiza. Artlist.io